Patalo patu le malu le whaafonga Samoa ia o le update nei mai e pia le tau nei le so luas fulma le wha o Januari o le asonga fua mai manatua o le ono o le atiafi ana nei lea o le ato e te talai ia le pata pulu wha Julai pei o na tapunia ai Samoa atoa. Mo sara ingala nei le tau nei i lungo le awala o lo mai tau wina matualei ma se taʻavale te ibanga nai i lātou ua whaatangaina o i lātou ia o le autustala atase moko mai ia mai lātou ro whaia ngā luenga fo i te tau ai mo le vale temi nei a o le lautele o le tunu uia ua matua whaasā o na maua se tasi lungo le awala maua fo i la sara no e whaatala no ai nisi o le malu o le malo o lo tiu te lua se furu whae tu la pe se furu lua i tu la ia ua lava le pui ngā le saonga le mu whaamalo at fo le tāpua i ngā le tāpua tunu te lava o lo e maua mai nei whaatala launga lau Samoa Entertainment TV mai e pia i le tai au nei au le la atu i nātu ia monito whaatala noanga masunga i malu o le malo o le soitua whaamia atu le tua le nei vaenga o le tai au ane Sene Vili Tuli matala mai e pia le tai au nei whaatala noanga manisi o malu o le malo. Sorry. Malo. Ni mak yung face mak mali po. Yeah, thank you. Hello. Kele la ule Skype o la mga iya le alwan. Ya yo. Dolo bang uyame umma i makuku. Ya ngai au Skype ya lo umma fa mangingo ya ya le ula fungor ka pomalo ya meskipun pasalanga au buke ya pasalanga fa kuiku lalau malam balik le ko mo mai se skala la kamai ko officer fa wa se yo nga ngela fiafi ya workin minge ye lo mo mi se kadi ya lo palong lo foi pura se kala me le pulenga ya pe fa wa ya pe ka kala nga nge ya fiafi la le umel ko si fi sulu ko la pe ngo ya ole ki mingi ole ma ku ke ko la wapi o fisa hello ya e lua la va ngo vai ya o isi sa wa nga po ya ma kai le fala fia ya ma nga vale valu ta ya ya o ma ko ya le wa ku ngita ya ma nga vala ye isi asu ye pa pe nga o nga wa ma lo mai si va nga ya nga lu si va nga yo le manguele aso ang kakalas folo lo makuha mang fang wing ya manguia foi de aso ya ki o ko te ngai manga venga maka ngopi ya ai le sa ngade mu ya vai de ka va ya nei koi o masi se ya maua tau foi de vai ya no ngele nga ya fu milo masangi pa ya lau kuskala wa ya afong anga la kumu iya nyai ane iya sama lembu thank you iya makasih po ya pa patala fatu tatu tulu le Samoa Entertainment TV mai pia ile tai au le nei ole songo fua ole ua te lai titi kwata 5 minute le ute ele skulu nei tai au ia sa papeona fata amilo ai i vaenga la lata mai taulanga o tatu tulu o le file muia lua tula vai whakolo ka leo o whai teim i vaenga o mai elena o atu o le au wa atu e tali mai ai i a whenga pasolo mai ai i a pia i vai muso i a matoi ta amilo mai ai a ngai i nei le atu vai maunga leo tatu o mai luma tonu la o le New York lea o lo o take mai i la tau e o e ko ile suisifi a ngai vaenga o lo quarantine po lo mapa ai ai o tatu tangata peitai i le taimi nei ele mau mai lava se tala la tamai i le New York po le malo pe uto iei nisi wa fia peitai ua whaitau i tu la fo i tā leono le fiafia nanei lea whaamutai i a le tapu talu mai i le asa tōna i lea na te nei mo le nao whasu palu tu la a e talitono le alongolonga tu lava pe au mai fwa i le nei aso i leono le fiafia nanei o le asa tala mai le New York a mo te minei na le suli ma lava wa fia Samoa Entertainment TV mai pia
share.